Salibonani balaleli ngezindawo ezehlukeneyo. Ngithanda ukulibingelela ngendlela eqhakathekileyo ngegama lenkosi yethu Jesu. Ngibonga leli thuba uNkulunkulu wethu ovumileyo ukubana sifunde ezwini lakhe. Vumani sibale sonke uJohane isahluko ngo-6 ivesi ngelika 67 kusiya ku69. uJesu wasesithi kwabalitshumi-2, lani lithanda ukuzihambela na? uSimon Petro wamphendula wathi, Nkosi, siza kuya kubani na? Amazwi okuphila okungapheliyo akuwe. Siyakholwa sesisazi ukuthi wena ungongcwele kaNkulunkulu. Sihlobo esithandekayo, lapha sihlangana loJesu evezela sobala abafundi bakhe ukuthi lingilandele, ukuthi lingibize njengenkosi, ukuthi lingithande angilibambi ngamandla. Kodwa abesebabuza ukuthi lani selifuna ukungichiya lihambe. But uSimon Petro uphendula impendulo engithathekisayo ngalesi sikhathi uthi yena singaya kubani na? Uyakwazi ukuthi abantu namhlanje nxa kade kungabuzwa wena mhlawumbe uJesu athi usufuna ukungichiya, ngiyakwazi ukuthi wena bayakunyeya enkonzweni, ngiyakwazi ukuthi ufelwe, ngiyakwazi ukuthi umkakho uyagula okwesabeka, ngiyakwazi ukuthi ebhenki akusela mali, izinto sezinzima sezibheda, abantwana izicathulo bahambe esikolo zitshekile, izinto kazikho right, usufuna ukuzihambela. Abanye mhlawumbe besizathi khathi Jesu singahlalelani izinto zingakhanyi, izinto zingahambi kahle. But uSimon Petru uthi siyakwazi abantu yebo bangabe besihleka, abantu bangasibona njengabantu abaphelele iprogram, kodwa Jesu thina siyindawo sesikwazi futhi siyakholwa, asikuphumputha isinto yokuthi sizwe. Uyakwazi ukukholwa ngonzwe kunzima, ngoba ukukholwa ngonzwe izinto zingachisa, uyavuka uthintithe idust uthi mina veleke lami ayisengihamba. But uPetru uthi nxa ephendula uthi Nkosi siza kuya kubani na? Uyakwazi ukuthi babusisiwe abantu abaphila esikhathini esibuhlungu njengalesi siphila kiso, baqede lapho baphila eZimbabwe esiphila kiyo, babusisiwe abazakuthi Jesu kuyachisa emuva laphambili laphakathi, kodwa lanxa kuchisa njalo siza kuya kubani? Ngani? Ngoba amazwi okuphila akuwe. Sihlobo esithandekayo, balalela abathandekayo, kakulanto ezasenza sihlale kuJesu ngaphandle ukuthi sibe kwazi ukuthi ulamazwi okuphila, njalo nguye kuphela ovela kuNkulunkulu esisindiswa ngegama lakhe. uPetru uthi kasiyindawo. Nxa siqala nale inkonzo ngifisa ukuthi sibe kwazi ukuthi kayikho enye indawo engcono ngaphandle kokuhlala ezinyaweni zikaJesu, ezinyaweni zesiphambano, ngoba yikho kuphela okulamazwi okuphila. Amanye amazwi singawezwa kusasa ayaguquka, ezinye izinto singazitshelwa kusisa zivuka ziguqukile seziphuma zingenye indlela. But ngifuna ukukutshela lami ngizikhumbuza futhi ukuthi kakule enye indawo eyokuhlala ngaphandle bana sihlale kuJesu. Ngifisa ukuba njengoPetru namhlanje, lami ngifisa lawo futhi ube lemqondo kaPetru. Vuma sithandaze sonke nxa sifunda ezweni lenkosi. Babo ingcwele ohlala ekhaya ezulwini, siyakubonga ukuthi wena uNkulunkulu wethu, nanti ithuba oseboleke lona ukuthi size ngakuwe sifunde amazwi okuphila. Ngiyacela Nkosi yami, ngicela ukhulume lezi inhliziyo zethu, khuluma lathi phakathi kokuhlupheka, phakathi kokuchikachika, phakathi kokuthola, phakathi kwezinto ezehlukeneyo. Ngicela ukhulume lezi inhliziyo zethu sikuzwe, sikulandele, sikuphilele. Khuluma lathi ngendlela ephakameyo, nanti ithuba lakho Nkosi yami, ngoJesu siyakhuleka. Amen. Isihloko sethu sendaba yethu namhlanje sithi sona woza ubone umsindisi. Uyakwazi ungavumelana lami mlaleli ukuthi siphile emhlabeni abantu abathanda ezokubona. Ungakhuluma ngokubona abantu bafuna ukubona. Kungenzakala into, uyabona abantu sebemisa izimota, uyabona abantu sebephuma emakhitshini, uyabona abantu sebesenza, abantu baze baphuze emsebenzini, baze abanye kumbe bayapheka baze bachisa izimbizi, abanye kumbe baya ngaphi baze baphuze bakhohle labakwenzayo. Abantu bayakuthanda ukubona. But lamhlanje sithi thina hayi ungabuye uzobona amakuwa, but sithi thina woza ubone umsindisi. Yisihloko sethu namhlanje. Ungahamba lami kuJohane isahluko sokuqala, sihlangana loJohane umbhaphathizi. Nxa uJesu sefikile seqalisile inkambo yakhe yokuthi afundisa abantu alungele kuyesiphambanweni, uJohane uthi kubafundi bakhe nxa ekhuluma labo uthini? Nanguyana umsindisi, nanti wundlu elizuku zohlanza izono zomhlaba. Abafundi bakaJohane bahle bamlandele okugoqela lo Andrea. Nxa sebemlandele
ngelinye futhi ilanga ukhuluma azwe la ngabo Philip bamlandela. uPhilip nxa emlandela into endadekisayo ukuthi usuka eqala etshela umfowabo ukuthi sesimbonile okwakhulunywa ngaye embhalweni umsindisi, abize uNathaniel bamlandele. Ngezinye indlela sihlebe sithandekayo, akuvumi ukufika emthonjeni wokuphila uvala umlomo, akuvumi ukufika uzwe amazwi ngoJesu umsindisi ophilayo oseyenze something empilweni yakho uthule ungatshela ngomunye. Kuhle futhi kwesinye isikhathi okuzwisa ubuhlungu ukuthi abanye abantu siyagijima, sifuna ukugijima siyetshela abantu abakhatshana. uPhilip uyasifundisa isifundo sokuthi qala khona lapha endlini yakho, wabiza umfowabo bambizela ekusindisweni. Ungahamba kuJohn chapter 4 sihlangana lo mama womSamaria esimaziyo nxa kukhulunywa ngayo ukuthi ngumama owayelempilo engcolele, bizo lakhe alizange silitshele, uvezwa njengomama womSamaria. Umama waseSamaria la uhlangana loJesu. Namhla vuma sigxile ngendaba kamfazi waseSamaria kumbe owesifazana waseSamaria. Funda lami uJohane isahluko ngesika 4, ngizabala uvesi ngu28 sisiya ku30. Uthi yena owesifazana wasechiya imbiza yakhe waya emzini, wathi ebantwini, wozani libona umuntu ongitshele konke engikwenzileyo, kungaba nguye uKristu lo kambe? Baphuma emzini beza kuye. Vesi ngu39 abesesithi yena, amaSamaria amanengi akulowo muzi akholwa kuye ngenxa yobufakazi bowesifazana wokuthi ungitshele konke engikwenzileyo. Vesi ngu40, kwathi esefikile kuye amaSamaria amcela ukuba ahlale lawo. Wahlala khona insuku ezimbili. Abanye abanengi bakholwa ngenxa yelizwi lakhe. Vesi ngu42 uyangithathekisa, zwana uthi nimlaleli. Bathi kowesifazana, kasisakholwa ngenxa yamazwi akho nje, ngoba sesizwile thina siyazi ukuba isibili lo ungumsindisi womhlaba. Ngezinye indlela nxa sisithi thina woza kumsindisi, woza ubone umsindisi, mina lawe silengxenye yokutshela abantu. Ngiyakwazi ukuthi kukhona okuthile esikwaziyo ngomsindisi, kukhona okuthile umsindisi asenzele khona ezimpilweni zethu. Kodwa nxa sihlangana lo mama weSamaria, owesifazana weSamaria, siyakwazi ukuthi kuthiwa impilo yakhe yayimbi emehleni omphakathi. Abantu babemkhangela ngelihlo lokuthi lo laye, kambe lo laye, babemkhangela ngelinye ilihlo lokuthi wayekwazi ukuthi akulanto engingayikhuluma abantu bengizwa. Phela yakwazi abantu bangenye indlela, abantu kulabanye abantu athi bangakhuluma, lanxa engakhuluma ngokuya ngaphi bayavuma. Yasisi bavume sibili kuzwakala. Kodwa kulabanye abathi bangaze bakhuluma umqondo olamandla ngenxa yokuthi kukhulume wena nazi bana abakuzwa. Abantu bakhangela impilo, bakhangela ukugqoka kwabo, bakhangeleni. But wesifazana la nxa yesiza emthonjeni uhlangana loJesu engumuntu ongathandwa ngabantu, engumuntu olempilo engcolileyo, njalo engumuntu waziwa ngokungaziphathi. Kodwa ngifuna wazi lokhu mlaleli, nxa sikhangela le indaba yomfazi weSamaria engithathekisayo, ukuthi umfazi weSamaria kwakungasimpilo yakhe esehlangene loJesu. Wabona umsindisi womhlaba, wabona lo usizono zezwe, nxa esehlangane laye kakuseyimpilo yakhe engcolileyo esiqhakathekile kumbe esibonakala, but sokuyilokho sokwenzwe ngumsindisi empilweni yakhe. Sokungulo umuntu ahlangane laye, yebo impilo yakhe kayikho ngcwele, yebo impilo yakhe bingekho ngcwele, but usehlangane lo ngcwele okwazi ukuguqula impilo zabantu. Ngithini kanti namhlanje? Ngithi mina, yebo impilo zethu zingaba ngendlela ezitshiyeneyo, yebo impilo zethu zingakhanya ebantwini zingani azithathekisi, but nxa sesihlanganele lengonyama yakoJuda, nxa sesihlanganele lomsindisi owalenge emthini, kakuseyime engikhanyayo. uPaul uthi akuseyime emphilayo, kepha uKristu ophila phakathi kwami. Yebo ungaba lezolo lengcolileyo, yebo ungaba ngumuntu ongakhanyelekiyo ebantwini, but ngenxa yokuthi usuhlangane lomsindisi womhlaba, ungavumi ukuthula, ungavumi impilo yakho yayizolo ikubandezela, ungavumi ukuphila empilweni yayizolo, but vuma ukuhamba loJesu usuku ngosuku. Vuma ukumela uJesu, ubizela abantu kumsindisi, ngoba yikho uNkulunkulu akukhangeleleyo. Abanye bangathi khona na nxa wayechumayela umfazi womSamaria iCV yakhe yayingathathekisi, but wayelengqondo yalesiyana isiphofu esathi sesibuzwa
sebemfake khona into usitshela ukuthi kanti lo undoda ukwenzeleni kuhamba njani ungubani wathi mina ngeke ngikhuluma ukuthi ngubani engikwazi ukuthi mina bengingaboni kodwa sengibona ngithini mlaleli ngithi mina asihambe sitshela abantu ukuthi yebo asikwazi okunengi but esikwaziyo ukuthi impilo zethu zithintwe yile indoda esikwaziyo ukuthi uJesu ufike empilweni ethu wadala umahluko uJesu ufuna sitshela abanengi ngaye uJesu ufuna ukudala umahluko ezimpilweni zethu ngezinye indlela nxa sizatshela abanye ngoJesu nxa sizaphakamisa uJesu okokuqala engifuna sikwazi ukuthi njengomfazi weSamaria akudingi sibe ngabapheleleyo uNkulunkulu sibizele ebungcweleni lokho asingeke sikubalekele uNkulunkulu uthe yibani ingcwele njengoba uyihlo sezulile engcwele uNkulunkulu ukhangele ukuthi sibe ngcwele ezimpilweni zethu but abanye sihlezi sisamelela ukuthi ngize ngithiwe sengibizwa ngcelwe ukuze ngiveze uJesu empilweni nami hayi mlalelo othandekayo kayisikho uNkulunkulu akukhangeleleyo ngoba umama lo nxa esize emthonjeni ubuya elempilo yakhe empty engela lutho but nxa esesuka kuyaveza sobala ukuthi yebo impilo yakhe ayekudinga kakhulu empilweni yakhe wayelokomo kungaphakathi njengoba la ulokomo kungaphakathi but lokho komo kungaphakathi kungasuthiswa kuphela nguJesu Kristu ongaphila empilweni yakho ngezinye indlela ungamelela ukuthi wena uzuphila impilo outstanding kumbe impilo emangalisayo ukuze wena uveze uJesu empilweni yakho konokho kuncane lakho uJesu ufuna abantu bakubone ukuze basindiswe khona lokho kuncane okwaziyo ngomsindisi kungadala umahluko empilweni umuntu ungavuma ukuthula lakho ngoba uJesu nxa ebiza abantu babemangala abaJuda bemangala abantu ukuthi uJesu sihlanganisa lezoni ngaleso sizathu uJesu ungumngane wakho mlaleli uJesu ungumfowenu uJesu ungumsindisi wakho kungakhathalekile ukuthi lamaphutha angakanani uJesu uyafuna ukuba ngumngane wakho uJesu uyafuna ukuthi wena umsebenzele ngoba uJesu uthena kangilandanga abalungileyo khepha izoni ngoba yena ulanda uzosilisa thina esiphile esonweni thina esihlukuluzwa yisono ungavumi ukwehluleka ukufakaza ngoJesu wakho singabala abaseRoma isahluko ngo5 ivesi lingelika 8 ibala kanje kodwa uNkulunkulu uqinisa uthando lwakhe kithi ngalokho ukuthi uKristu wasifela siseseyizoni angikwazi ukuthi wena njengomama weSamaria nxa wawusufike emthonjeni angikwazi umthombo wakho lapho ohlangane khona loJesu mhlawumbe ama excuses amanengi ulezabe eziningi ezokuthi mina ngiyehluleka phela ngoba ngiyehluleka lokho ngoba kangikwanisi lokho ngoba ngiyehluleka ukuthandaza uJesu uthi wakuthanda wena useseyisoni uphila phakathi kwasiphi isono chiya lo mqomo wesono lawo chiya khona lokho emthonjeni ungakubheki ngoba ungakukhangela kuzakwenza uhluleke ukubona umsindisi futhi kuzakwehluleke ukusindiswa kuzakwenza uhluleke lokusindiswa ngoba uJesu wakuthanda wena useseyisoni uJesu wakuthanda wena usesebhawa uJesu wakuthanda wena usesemakuweni uJesu wakuthanda wena ku-small house uJesu wakuthanda usadelela abazali uJesu ukuthanda usempilweni yakho usadle kwethumi lemnikelo usayenza izinto ezingcolileyo ngaleso sizathu uyakwanisa ukuthi impilo yakho ibe intshumayelo kwabanye abantu ungavuma ukungabheki impilo yakho ngoba kayisindisi ungabheki imisebenzi yakho ngoba iguquli ubheke esiphambanweni lapho wena ozaguqulwa khona yikho kunxusa kwami namhlanje okunye futhi nxa sifuna ukuhambela lokuphilela uJesu sisithi thina sizahamba sibatshela abantu wozani libona umsindisi ngezimpilo zethu ungavumi ukuthi wena uzitshela ukuthi ngifuna uqala ngazi konke mvumela ngithi mina into sengayinanzelela abantu abazibonke abasebenziseki ngumlimo abantu abazikonke kabalandosela abantu abalengqondo ukuthi thina kakule singakwaziyo from A up to Z akule singakwaziyo umlimo uthi abanjalo bayingozi ekuthina abanye abantu basindiswe but kodwa umlimo ukhangelela abantu abathi yebo njengomama weMsamaria wayengasomjuda phela umama lo amaJuda esaziwa babekwazi okwemhlatshelo bekwazi ukuthi undlulenzwani kuhlatshwani konke babekwazi babekuqedisisa but umama womSamaria wayengakwazi okunengi uthi la nxa ekhuluma loJesu uthi kuJesu hayi phela sezwa ukuthi thina sikhonza ngendlela engani kayisiyo sezwa siyakwazi ukuthi uMesiya ngabuya uza kusiqondisa uyaveza sobala ukuthi hayi ayisimi lwana ovuka nsuku zonke ngiguqe ngikhuleke kayisimi lo obala iBhayibheli kusukuyesela kuGenesis kusiyafika kuSambulo kayisimi lo othi yena nxa webuzwa konke akhulume konke ngekhanda ayisimi lo emvakatshela abagulayo esibhedlela ayisimi lo owaziwa njengomama kumbe
okaDoka kumbe olwesine kumbe wayiphi inkonzo ngendlela abantu abaziwa ngayo. Kodwa umama womSamaria uthe ngikwaziyo mina khathesi sengichiya le imgqomo wami emanzi emthonjeni engikwaziyo ukuthi sengihlangane lo muntu ongadala umahluko empilweni yami. Angikwazi mlalelo othandekayo, kuyini otha ukwabi kwazi okungenza ukuthi uKristu angabonakala empilweni yakho? Kuyini ongakabi kabe ngaba yikuzila ukudla yini? uKristu uthi mina ngizile ngilandela ababalahlekileyo. Ulande thina esilahle uthi asitshengise indlela, ngasitshengisa indlela silahlele kuye impilo endala, sigijime sitshela abantu ukuthi wozani limbone oguqula izimpilo, wozani limbone odala umahluko ezimpilweni zabantu. Mlalelo othandekayo, ngifuna ukukunxusa ngoba into sengayinanzelela yikuthi ungavuma ukusebenza lo Jesu. uJesu uyavuma ukusebenza impilo yakho. Ungavumi kumbe uyabu usemoteni yakho uyachayela imota woba isibani komunye umuntu. Ungavumi kumbe usemsebenzini ungathi ngimele ukuthi woba isibani komunye umuntu, ngoba umama womSamaria kayenzanga izabe ezinjalo. Kulezabe ezinenge esizenzayo sokuthi hayi phela abantu abasoze bambona uJesu, kathi bazambona ngaphi uJesu emuntwini ogqoka so, kathi bazambona njani uJesu? Antsho bayakwazi ukuthi mina ngike ngenza iphutha elinje, antsho bayakwazi ukuthi emsebenzini ngeke ngaba lesigigaba esinje bese sizifihla uJesu angabonakala empilweni zethu. Usathane uzathatha lelo khona lokho kube yintunja yokuthi wena ungasindiseki ngoba ubalekela umsindisi. Ungavumi woba njengomama waseSamaria baba, woba njengomama waseSamaria muntu omutsha mntwana mama, woba njengomama waseSamaria wothi ngiyakwazi ngiyehluleka. But lo sengihlangane laye uzadala umahluko empilweni nami, kodwa lo sengihlangane laye uzenza engingakwanisi ukukwenza empilweni yami. Ngoba laba bavuma ukumlandela njengomama womSamaria, laba bakholwayo uJesu uyababiza njengamadodana lamadodakazi ombuso, besuka lapho baphila impilo engafani. Futhi okunye sijala ukukwenza yikuthi thina sifuna ukuhamba khatshana. Yazi umama weSamaria ngithathekisa ngoba abantu ayibakhuba, abantu ayibonela, abantu ababelesikhwelelayo ngabantu ababesedorobheni lapha gijima waya khona. Ngomakhelwane ayihlala labo mhlawumbe labemuli babesithi nxa bemkhalele bethi lo ungcolisa ibizo lethu. Phela abantu bayamangalisa, abantu balendaba lamabizo abo kwezinye isikhathi ukwedlula abantu. Abantu bayavikela bagqokise ibizo ukwedlula abantu. Mhlawumbe la wayezathi hayi babemuli basebethe hayi lo ungcolisa ibizo lemula sisamfuni. Bathuthi la nxa kunjalo, nxa sengihlangane lo msindisi, nxa sengihlanganela lokho kuligugu, nxa sengihlangane lo mthombo wokuphila, ngibuyela lapha engone khona ngiyebatshela ukuthi wozani libone lo guqula impilo yami ongitshele ngikho khona. Angikwazi mlaleli, mhlawumbe uyilabana abagijimela ukuyachumayela khatshana ngoba bengaziwa, kodwa imuli yakho iyabhubhela esonweni. Mhlawumbe uyilabana abathi bangafika emsebenzini bayakhipha ibhatshi lokukholwa ngoba kambe shwa endihlala laba emsebenzini anti bayangazi amaphutha ami bazakuzwana. But nxa sesihlangane lo Jesu mlalelo othandekayo, uJesu akufisayo yikuthi siqale kulabo abaseduze lathi. Ngani? Ngoba abantu abaseduze lawe bayayazi impilo yakho yayizolo, bayakwazi amaphutha akho. Nxa bengabona impilo yakho bathi la ngembala igazi lesiphambano lilamandla, bazakwazi ukuthi impilo ziyaguqula esiphambanweni ngoba bayibonile yakho impilo iguquka. Ungavumi mlalelo othandekayo, singavumi njengamakholwa ukuthi nxa uJesu esesebenze empilweni zethu sifuna ukuyakhatshana. Bakhona abaseduze ohlalelene labo abaledingayo leli lizwi. Kwezinye isikhathi kuyangidabukisa kakhulu ngoba njengabazali isikhathi eziningi siyafuna ukuthi abantwabethu bahlale ezindlini ezinhle, bafunde ezikole ezimangalisayo, bagqoke kahle, sibenzele kahle, but sikhohle ukubahambisa enyaweni zesiphambano. Nxa sesisenzo kokusindiswa sibachiye eceleni, but kungabasizana abantwabethu ukuthi bathole komhlaba balahlekele ngumbuso ozayo masinyane, balahlekele impilo ephakade. Ngithini kathi mlaleli? Ngithi kasihambeni lapho esisuka khona abantu babona impilo eguqukileyo ngoba yikho sihlabele kibo. Ngilesimanga somuntu waseCalvary ngoba ungiguqulile wangenzela akade ngingakwanisa ukuzenzela khona. Nalelo thandekayo, umsindisi ufisa ukuthi impilo zethu zibe yintshumayelo kubomakhelwane labangani. Ikakhulu mvumela ngikhulume labantu abatsha. Yazi abantu abatsha sometimes bangamakholwa sibili, but akulanto abanye balenhloni lokuveza uJesu. Ungavula ama-WhatsApp abo, ama-chats abo, uvule ukhangela ama-Facebook abo, ukhangela balezinto eziningi zokukhuluma, kodwa ukuthi bakhulume ngendaba zokusindiswa kuyabathatha isikhathi esinzima abaningi. But nxa sebekhumbula umama waseSamaria mlalelo othandekayo usifundisa isifundo ukuthi singaveza uJesu
kulaba amaqulu esizithola kiwo, kulaba abantu abaseduze lathi kumele basindiswe ngoba thina simbonile uJesu. Nxa sesimbonile uJesu sesihamba kuyini okuqhakathekileyo? Okuqhakathekileyo yikuthi kakungabi yimi kodwa uKristu oza kubonwa, aziwe, akhonzwe, athandwe, alandwe emhlabeni. Kakungabi yimi kodwa kube nguKristu. uKristu angaqhakatheka ezimpilweni zethu. Ngiyazibuza ukuthi imbiza leyi kamama leyo kambe yayimduro lokunganani nxa wayesiyayithenga. Lapha ayithatha khona mhlawumbe yayiligugu kuye, but uthi nxa esehlangane lo Jesu uthi angila ndaba, kumbe ukhona omnye umuntu ozasale eyithatha, kangila ndaba lembiza le ndaba layo yikuthi lo sengimbonile uqhakathekile, ngifuna ukutshela abanye ngaye. Sihlebe sithandekayo, kuqhakathekile siqhakathekise uJesu lokusindiswa ukwedlula izinto eziningi. Angikwazi okuqhakathekile empilweni yakho, kodwa uJesu uthi nxa ekhuluma kuMathewu 6 verse 33 uthi funani kuqala umbuso wezulu lokulunga kwakhe, lokho kunye kuza kulandela. Kukho konke esikwenzayo njengomama waseSamaria, kasibeni kwazi ukuthi yebo singaba lobungane labantu, yebo singaba lempahla, yebo singaba lamabhizimusi, singaba lani, ukusindiswa kwethu lobudlelano loNkulunkulu kuqhakathekile ukwedlula yonke into. Yikho kuqhakathekile. Kwabanye abantu phela singavuka ekuseni sicabanga ngamabusiness ukuthi ke siguqe phansi sikhulume loNkulunkulu, siqinise ubudlelano bethu kube kuncane. Ezinye imuli ziyalala zingabikanga izimpilo zethu lokubonga kuNkulunkulu, but singafunda ukuthi kuqhakathekile ubudlelano bethu loNkulunkulu ukwedlula ezinye izinto. Kuza kusisiza enkambeni yokukholwa, kuza kwenza labaseduze lathi abagudlana lathi bambone uJesu, bambone umsindisi, bamlandele. Ubufakazi bethu ngenye into eqhakathekileyo. Umama lo nxa siyabatshela akafika athi yena hayi wozani lizibonile, but uhlabatshela ukuthi wozani libone engikubonileyo. Ngiyakwazi ukuthi kukhona uJesu akwenzele khona. Umama lo nxa wayesuka emthonjeni usuka engathwalanga lutho ngendlela omnye umuntu angakukhangela, ngoba ubiyethele phela inkonxa yamanzi, but usuka engasathwalanga imbiza yakhe yamanzi, usuka eselengisa izandla, but elengisa izandla lendaba ezimangalisayo enhlizweni yakhe. Balalela kumbe liyakuzwa yini ukuthi babusisiwe abathi nxa bekhangele ngumhlaba babona umuntu olengisa izandla, but nxa sebesizwa inkambo yakho bananzelela ukuthi hayi mani impilo yakho ayifanani. Babusisiwe abazakuthi besuka, umama lo wathi esuka wayengani ulengisa izandla, but empilweni yakhe wayeselokusindiswa. Babusisiwe abazakuthi nxa behamba empilweni laye bangakhangelelwa ngezinye indlela, but babekwazi ukuthi mina ngisuke kuJesu ngithwele amazwi okuphila, ngisuke kuJesu ngithwele impilo emangalisayo, ngihlabela ingoma yokusindiswa, ngoba yingoma eqhakathekileyo ezimpilweni zethu. Ngoba impilo eguqulwe nguJesu kayifihleki, abantu bazayibona, bazayinanzelela, futhi izadala umahluko. Kulabanye abantu abangasoze bakutshele mlalelo othandekayo, but impilo yakho, ukukhuluma kwakho, ukuveza kwakho uJesu lokumthanda kwakho kuzabenza bachiye ezinye izinto. Mzukwana sesifika ezulwini yalolo kuzaba lusuku lwezimanga. Banenge abazakuthi hayi ngakuzwa uhuba ingoma emnandi, ngakuzwa lapho uphakathi kokuhlukuluzeka emhlabeni uhuba ingoma yokubonga, ngakuzwa ukhuza ngoba ngawuyibona impilo yakho emhlabeni. Yikho ngilapha mlalelo thandika, kuyisifiso sami, ngiyafisa kube yisifiso sakho futhi, ukuthi impilo zethu kuona lo mhlaba zibe yintshumayelo lobufakazi. Yebo singabheka izolo yethu ngabe ingcolile man, singabheka izimpilo zethu zemuva sibona zingcolile, but uJesu phela uvulile izandla, ufele thina, igazi lakhe lifuna ukuhlambulula thina. Asivumeni kuya kuJesu, abanengi basindiswe ngobufakazi bethu. Futhi ungathuli nxa usuhlangane lo Jesu ngamanzi okuphila, hlabela, batshele, dumisa, babone, baze kuJesu basindiswe. Okugcina mlalelo othandekayo, nxa usuze kuJesu uyakwazi ukuthi nxa usuze kuJesu indikimba lesiqokoqela sempilo yakho kakusengumama lana nxa ihamba ngathi ukuthi ethi mina sokwenzakale kimi inkambo yami, so mina ngingahamba emthonjeni ngihamba ngesikhathi esimangalisayo ngoba ngihamba lapho ngihlangane lezinto ezimangalisayo. Asimbone umama womSamaria esenza njalo, but nxa esefika ukuthi wozani libona indoda, wozani libona umsindisi, kakusenguye isiqokoqela sendaba. Abanengi sihlebe sithandekayo siza kwehluleka ukudonsela abanye kukholweni lasekusindisweni lempilweni ephakade, ngoba nxa sikhuluma ngemali yethu, nxa abantu besibona sebekwazi sizakhuluma ngenotho yethu, kumbe nxa kunguwelana olezinkambo lezinhlungu zalo mhlaba, nxa abantu bekubona babona idiabetes yakho, kumbe babona
icancer yakho yiyo zayiphakamisa kumbe bazabona ukugulelwa kwakho. Angikwazi ukuthi abantu nxa ukhuluma babonana, but okungumthandazo wami mlaleli yikuthi uNkulunkulu kasisize lapho esikhuluma khona kasiphakamiseni uJesu, ngoba kwalo mhlaba kuyadlula. Singakhuluma ngamafizi ngelinye ilanga siyabe singasabhadali, singakhuluma nge-coronavirus ngelinye ilanga siyabe singasakhulumi ngayo. Yebo, singakhuluma ngemali ewa ivalue ngelinye ilanga siyabe singasakhulumi ngayo ngoba siyabe sesikhamba phezulu kwegolide. Singakhuluma ngemkhuhlane, uPaul uthi lezi izinto zalo mhlaba esidlula phakathi kwazo vele ziza kwedlula futhi kazikulinganiswa lenkazimulo esiza kuyibona ekhaya ezulwini. Abesebuza ukuthi kuyini okungakwehlukanisa lo Jesu? Kungaba izinhlungu, kungaba yikulinga, kungaba yikuyini? Kuyini? Abesesithi cha, kakule okungangehlukanisa lo nkulunkulu wami. Sihlobo sithandekayo, abanye siphakamisa izinhlupho uJesu angabonakali, but umama womSamaria nxa esuka laphana kasakhulumi ngempilo yakhe, kasakhulumi ngaye indikimba sokunguJesu. Amna nyawufuna umoya womama womSamaria ozakuthi emhlabeni izinto zinzima. Uyakwazi kwezinye isikhathi ungama sokwamanye amalayini esimakiyo, nyakwazi sonke siyama kumakhiwo achiyeneyo, sonke siya, abanye bayagada amabhasi, siyagada amabhasi, uyama endaweni ezichiyeneyo. Nxa usima ungezwa izinkulumo ezikhulunywa ngabantu, uyabona ukuthi abantu badangile, abantu basanganisekile, but babusisiwe abantu emhlabeni onje so abazafika enyaweni zesiphambano. Yazi kulento emangalisayo balaleli, ungafika enyaweni zesiphambano uJesu uyakunika i-stand still. uJesu uyakunika abathi nxa bekhuluma bathi peace that surpasses all understanding, ukuthula okunjengowomfula, okokuthi nxa abanye bekhala ngemali ezingabhalansiyo, wena ubabaza uJesu omangalisayo olungisa impilo yakho. Mlaleli, asenzeni uJesu abe yindikimba, abe yikho konke empilweni zethu, ukuthi abasikhangeleyo babone uJesu lokusindiswa kwethu. Angikwazi ukuthi abantu nxa bekubona babonani, but mina ngifisa abantu nxa bengibona bezwe impilo yami ichumayela ukuthi woza ubona umsindisi, bezwe intshumayelo yami, impilo yami iveza umsindisi ophilayo. Angikwazi mlaleli ukuthi abantu nxa bekukhangele, abantu nxa bekuzwa ukhuluma, abantu nxa behlangana lawe, abantu nxa befika kumbe usemahofisini, nxa befike ehofisini lakho, kuyini okokuqala abantu abakuzwayo, kuyini okokuqala abantu abakuzwisisayo ngempilo yakho? But vuma sibale sonke abaseKolose isahluko ngo-2 ivesi lingelika 6 lo 7, uthi yena ngakho-ke njengalokho limamukele uKristu Jesu inkosi, hlalani kuye. Angikwazi mlaleli, kuyini okungakususa kuJesu? uSathane vele uzathi imjibila phela, uSathane uzafuna ukuvala umlomo wakho abantu bangaboni okwenzelwe nguJesu. But kuyini mlaleli okuza kususa kuJesu? Uthi nxa ebhala uthi yena njengoba limamukela uJesu, hlalani kuye. Ngiyalincenga balaleli, ngizincenga lami ngoba ngiyakwazi ukuthi siyavivinywa. Asihlaleni kuJesu, asihlaleni ezinyaweni zesiphambano. Abesesithi yena kuvesi ngu7, ligxilile lakhiwe kuye, liqinisiwe kukholweni. Kungumthandazo wami mlaleli wokuthi asiqiniswe kukholweni, asihlale kuJesu, sihlale kuye izinsuku zonke. Nxa ngisiya emaphethelweni ayinaleyo ingxoxo yethu yanamhlanje, vuma sibale sonke abaseKorinte isahluko ngesokuqala, abaseKorinte bokuqala isahluko singesesibili esincinyane singesika9. Ibala kanje: kodwa njengoba kulotshiwe ukuthi lokho ilihlo elingakubonanga lendlebe engakuzwanga okunganakananga ingqondo yomuntu, uNkulunkulu ukulungiselela abamthandayo. Nanti ithembe limangalisa, nansi isethembiso engifuna mlaleli phakathi kwakho konke empilweni. Gijimala nxa kumbuya ngaphi, kumbuya esibhedlela ungene ewadini edabula inhliziyo yakho, hamba lalesi sithembiso. Kumbuya lapho izinto ezikuhambela zona, zwisisa lokhu, ilihlo kalikakubona, alikubonanga, ingqondo ayikuzwanga, indlebe ayikuzwanga, ingqondo ayikunakananga lokhu uNkulunkulu akubekele bamthandayo. Phakathi kwakho konke mlaleli, kasifundeni ukubambelela, sitshela abanye ngoJesu ozayo masinyane, uJesu ophilayo oza masinyane, bakwazi ukumlandela. Kungabe impilo yakho
batshele ngobufakazi bempilo yakho. Kungaba yikuyini singesabi, kasivumeni ukuthi uJesu asisebenzise sitshela abanye ngoba lokho esikubekele kuyamangalisa. Angikwazi mlaleli uhlangana la nempilweni yakho. Angikwazi mlaleli kuyini okwenza ehluleke ukuveza uJesu. Kuyini okwenza kungabe impilo yakho endala ungavumi kuba mndezele emuva. Ingavumi ukwahlulekisa ukulandela umsindisi. Ngani? Ngoba ilihla likubona ngokulungisele wena. Yikuyini kube umkhuhlane osemzimbeni wakho utshela ukuthi mina ngulungisele ingqondo ayikakucabangi. Yebo zinengi izinto abantu asebezicabangile bazenza but kodwa yazi ukuthi lokho wena lami esikulungiseleleyo embusweni kaBaba kuyamangalisa. Sibatsheleni ngoJesu, kasilungiseleleni ukuhlangana lomsindisi. Sibatshela abantu wozani libone indoda engitshele lokho kumangalisa eguqula impilo ngoba iguqule yami impilo la ingabaguqula. Singavumi silibaziswe zimbiza zamanzi. Angikwazi kumbe indlu yakho, angikwazi kumbe inotho yakho, angikwazi kumbe izinhlupho zakho, angikwazi kumbe imuli yakho, angikwazi kumbe umtshado wakho, kodwa kwenze ukutshela ukuthi lezi zimbiza zamanzi lokho ngilakho mba ngilakho ngiyasindiswa. Hamba kuJesu asiguqula, sambeni kuJesu asiguqule, asivezele impilo ephakade. Nxa sesifikile kuJesu thina siyazibona singasaqakathekanga but ukuhamba kwethu loJesu sokuqakathekile and singahlala silengqondo enjalo umlimi uza kusisiza. Mlaleli engikukhulekelayo lemfisa la ukukhulekela ukuthi sivume ukuhlala ezinyaweni zikaJesu. uJesu avume sibe yibufakazi obuphilayo kona lo mhlaba wesono. Lapho khona mlalelo lalele khona kungaba isifiso sakho ukuthi Jesu yebo ngiyahlukuluzeka, yebo Jesu bengilempilo engcwele but sengifuna ukukulandela. Ngicela uguqule impilo yami ngikulandele. Omunye ngathi mina ngaqala ukuhamba la uJesu but uJesu khona yena lwesimemezela uyaguqula impilo, wenza izimanga angayiguqula le yakho impilo. Nxa kuumthandazo wakho vuma sihlangane sonke, sihlanganele emthandazweni oqhakathekileyo. Asikhulekeni. Babo yingcwele siza phambi kobuso bakho sibonga sibabaza ukuthi wena usifele eCalvary wanikela impilo yakho ngenxa yethu. Sisiza kuwe silezolo lethu, silezimpilo zethu, silezinhlupho zethu, silezinto ezinengi ezisikhathazayo, kodwa siza kuwe sicela ukuthi usiguqule, usihlambulule, usenze sibe izitsha oza kuzisebenzisa ukuthi abantu basindiswe lathi sisindiswe. Nazi izimpilo zethu Nkosi yami, uyakwazi konke ezindlini zethu, ezimpilweni zethu, emsebenzini yethu. Ngicela ngani wena ungaza uphile izimpilo zethu, ubuse ezimpilweni zethu ukuze ngelinye ilanga lokho sithembisa khona uthi wena ilihlo likubonanga, uthi wena indlebe ayikuzwanga, lengqondo ayikucabanganga, lokho silungiselele khona. Siyabonga Baba, sicela usiphathise, usilwele bakhona abagulayo, ngicela ubasize, ubasilise. Nxa ungavumanga basila kona lo mhlaba, ungavumi imikhuhlane ibaswelise umbuso wezulu. Kunenge sihlangana lakho sicela kuhlale kithi. Abanye baswela izimali, abanye baswela ukuthula. Sicela usenzele singelamandla okuzenzela khona. Ngelinye ilanga sikubonge, sikudumise ngoba uNkulunkulu othembakeleyo. NgoJesu siyathandaza. Amen. Umlimi asibusise balaleli, sihlaleni kuYesu sigxile aze asithathe siye ekhaya ezulwini. Amen.